Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam 20 zanimljivih činjenica o pamćenju. Pa da počnemo. Prva, naučna istraživanja su pokazala da se ljudski mozak može prisjećati stvari iz maternice jer pamćenje počinje raditi 20 nedelja nakon začeća. Druga, prema studiji iz 2001. levoruki ljudi imaju bolje pamćenje. Corpus callosum, žunjevito telo, pomaže u prisjećanju i veće kod levorukih ljudi. Treća, ukoliko nisu zainteresovani za određenu temu, većina odraslih može zadržati pažnju nečemu 20 minuta. Četvrta, kod dece u uzrastu od 4 do 5 godina razvija se hotimično namerno pamćenje. Peta, odrasli ljudi najviše se sećaju događaja iz vremena kad su imali između 15 i 25 godina. Događaji iz tog razdoblja mogu činiti čak 60% njihovih sećanja. Šesta, moguće je izbrisati loše uspomene. Studije pokazuju da beta blokatori onemogućavaju prisjećanje na određene događaje. Sedma, pamćenje nikada ne propada, jer nije pamćenje to koje propada, već naša sposobnost da određene sadržaje prizovemo u svest. Osma, kratkoročno pamćenje može zadržati do 7 informacija istovremeno, ali samo na oko 20 sekundi. Deveta, hipokampus u mozgu igra veliku ulogu u procesiranju sećanja i on opada tokom vremena. Do 80. godine 20% njegovih živčanih ćelija može biti izgubljeno. 10. Čovjek prosječno ima 70.000 misli u jednom danu. 11. Nemogućnost prepoznavanja ili pamćenja lica može biti redak oblik amnezije. Ona se zove prosopamnezija. 12. Alkohol onemogućava prenošenje informacija u dugoročno pamćenje. Iz tog se razloga alkoholičari ne mogu setiti prethodne noći. 13. Vizualno pamćenje svedoka vrlo je nepouzdano. Od 235 pogrešno optuženih osoba u SAD-u, za njih 75 su krivi nepouzdani svedoci. 14. Da je ljudski mozak hard disk, imao bi do 2,5 petabajta, to jest 2,5 miliona gigabajta memorije. 15. Prisjećanje može da izmeni sadržaj zapamćenog, to jest mozak može da stvori lažna sećanja. 16. Pamćenje je nestabilno, također nedostatak sna slabi pamćenje. 17. Pamćenje u novorođenčeta prvi se put manifestira kao sposobnost prepoznavanja. 18. Britanac Pen Pridmore može da za 30 sekundi memoriše tačan redosled 52 nasumice raspoređene karte. 19. Smatra se da jedna odrasla osoba se može setiti 20 do 100.000 reči. I 20. Čudni fontovi, to je slova, lakše se pamte, odnosno informacije napisane na neobičnom oblikom slova, lakše se pamte nego one sa običnim fontom. I to bi bilo to što se tiče 20 činjenica koje su zanimljive o pamćenju ili mozgu. A ako vam svidio klip, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Tako da, pozdrav!